dot mi ulanaw nulapan ha DVC ne lunglom te in an kut kanin tlai na October ne nga tiang thong kan hlet kho mi krak chimlai tul chung thong krak chimlai ka dau nak rong arul ai ok angai ti lo mi chiram kul plawa pang kho cheu khat a bom nak pek min ha phachang le adang dang bom nak chu ripol a phak kho nak ding zom choma asitia plawa pang ra zam bom chan tu phu RRCCI chimpon nak nol ngai tu mai na wai ni achim mema ram chawza ra kaple AA shem tlai ka dau nak rong a khote tampi chu khopi a kal ngam lo in an umsa a rol ai ok an ngai ti lo nak asi ra zam bom chan tu hani bom nak am pek mi kele mi phachang tun zariat le sami a bom nak phachang chap mi tun zariat la songa chu tu zar chung a rol ai ok a ti lo nak khote ki funding in tom bo ngai tu hani an zom leo si tia kan thai rol ai ok a lo nak khwa pol hi tangka phang in kwat kan chim na asina in chu kam hun a phachang chok ting a lo chu cha a chawza ra kap sin a hum him nak to pek ding in kan nol i phachang theng theng pek ding kan tim hi asitia mai nan wai ni achim chinram kul plawa pang a chin mi ra zam minung thongkul in thongsom rukar an i khopi ra zam nak hun a aphan mi minung thong heret leng an si tia chin ra zam bom chan tu phuni an than tia RF ni atel ram chung thong krak chimlai NLD Party Chairman do Aung San Suu Kyi ni thong hi kungkul mema ram chim nak cha mi peksom nak to atik a zalam a motorcycle le tongbing te bantuk in mi peksom nak to aton mi chu ngolding in NLD Party ni October ni thum a athan NLD Party Chairman do Aung San Suu Kyi ni zalam chung a abubu in mi peksom nak to le aw hi party thapek nak asikauna in ni hin kan ton leo COVID-19 zot nak rai hi phil ok athalo hi bantuk to asar nak hi pithong su ngan dam nak jong nol chwa mi bor asil hai a ram mi mi song a zau do lo asi chu cha a chu bantuk to chu ngol ulo party pon lang tu hun kip a thlai izom o tia chim thong hi kom kul mema ram chim nak a party lian pan hi asimi NLD le USDP tan tun ha chu zalam a chwak in party thape tu thajang lang tar nak an to ramkul le ram than kip in minung party cheu kha chong chu bantuk in party thape tu thajang lang tar nak an to cheu pumpak in azom ding cheu khat candidate polzong COVID-19 rong a mi peksom nak khollam ape ti lo mi tampi an COVID-19 zot nak a chon mi an tambik nak yan kong rakhai paku mandale ayawati le mun chu leng chwa lo ding in chung a ding in chawza ni nol a chwa ti RFA ne tel Burma ram huap siang hak cha chol chang nak phu ba ka ta ni ram chung rai ngol ding tia du nak lang tar in chol chang nak to ton mi chu hinak phak deu in kan chol chang lai tia an than ba ka ta chan kar lak chung lut lai ku ang pi sung phiu ni chol chang ok athat ning pau in kan chol chang lai zetin da kan chol chang lai ti mi tu chu phiang in chim ok athari lo asina in myanmar ram pi huat in kan chol chang na kan lang tar chang lai ti mi tu chu a phiang ti achim Rakhine ram kul ka daw nak holding le internet lai hon piak ding in September ni kul nga a bakata chungtal minung pathum ni mandale je chu suimilam tung hai a du nak an rak lang tarbal asana in pelak ni myanmar ram min chet tar tu sol phun in taza an chuin ha e October ni a kum ni thong tlak ding in bachai an se bakata phu chu aliam cha September ni sha in batak te in chol chang sham an thok e chuban tuk chol chak nak a atal mi minung lai thum rang lau ta za chui an si ti RFA ni atel Pithong su ngan dam nak zong ni October na li zan similam period a Myanmar ram COVID-19 zot nak a chon thar mi minung thong khat la zan hi la som ko la pali an si ti athan e chu chung a yan kong ram than minung thong khat la somi la pani an etal October na li a yan kong ram than COVID-19 zot nak a chon thar mi an tam deuh nak po chu pam pedan in minung za la thainga san chong in minung za la pakhat le thain ta ya in minung som ko la pasri an si e adang chu khwa som thum la period a asi Myanmar ram chu ni khat COVID-19 zot nak a chon mi an tam chin lang mang i ngandam nak lai jung le choza ni nol chwa mi jong an rang deu Myanmar ram COVID-19 zot nak rong a minung zali la thlai ni leng an thi chang tia DVB ni atel Myanmar ram COVID-19 zot nak shik in minung zali leng an nun nak aliam chang Myanmar ram COVID-19 zot nak shik in October ni nga zan lai sumilam pali tiang a minung zali leng an nun nak aliam chang Myanmar ram a COVID-19 zot nak shik angai mi minung
thong lai sri la som ko la peli an si chang e minung zili le lai ni an nun nak aliam chang chun minung thonga le za la som ko la panga si in chwatar an si chang October ni nga ni khachunga Myanmaram COVID-19 zot nak in minung somni la pakhat an nun nak aliam ni khachunga minung tambik an nun nak aliam ni ase Myanmaram chu walai chunga COVID-19 zot nak shik tambik angai mi ram somret la pruk chunga atal tin RFA ni atel Ramleng thong krak chimlai Japan ram mi pau alak te in COVID-19 ikham nak si an chun halai Japan ram ngandam nak minister zongni kan ram chung COVID-19 zot nak kan hlau kho nak ha Japan ram mi pau man lo in COVID-19 ikham nak si kan pek tin halai tia October ni a chawza ni a fetar Japan chawza ni mai kum tan tim thang a chun COVID-19 zot nak irun ven nak kan to kho lai ti kan zum kan ram mi velte cha a Japan tangka jan zuruk la sum sri la pakhat billion US dollar 6.4 billion in COVID-19 zot nak shik run ven nak si cha a kan halai UK shambun si company AstraZeneca le University of Oxford sin a million zala kulman si chokting in lungkin nak zong kan ngai chang tia Japan chawza ni an chim hi COVID-19 zot nak shik run ven nak si chun ding min ha chung a ramdang Japan ram mi chun an silai mo silauti mi tu chu thong that nak a ri lau tia BBC ne atel COVID-19 zot nak shik angai mi US President Donald Trump chu si in a chhuak chang lai tia azau khan tu si boin hani October ni nga a media sin a thong that nak an to President Trump chu damlai apan thloma ka tia President Trump an thlopnak US World Cup si in Walter Reed Medical Center si boy Dr. Sin Donley ni achim walai chung University velte lak a ngandam nak lai thlai nak a athajang athong bikle athabik asmi John Hopkins University scientist Dr. Brain Garibaldi zongni President Trump thlop chu abom ben ha tia thai asi thochwa zong a harlau katha tlung se ti in si in a achok pang e thut tho le kaljong pakhat man a harlau alung achin le achup zong chan phante in ren atun kautia Dr. Garibaldi ni achim pezul in adam e athun peng kau achun si in chwatar e White House a thlop kho asa changlai tia kan irwa chan tia azau khan tu si boini an chim ti in BBC ni atel DVC azau tula ngai tu nan dilak chonga lunglom nak tampi kan ngai ara lai mi October ni sri jana kan tong than ten halai